Hii ni ujumbe wa ya Fumukusu Kiamu za Lapanda na Ngola ni Songia Nzila kwa weusi wote. Ndugu zetu weusi, kwa uwezo wa Baba Muumbaji aliyeumba mbingu na dunia, kwa jina ya watakatifu wetu wote, pia Mfumu Kimbangu mkombozi wetu sisi watu weusi, tunakuja tena ili tuzungumuze nanyi, tuwajulishe namna gani dunia iko inatembea, namna gani dunia iko inaendelea. Mara kwa mara tuko tunaongea nanyi namna gani dunia iko inatembea, ili mjue kuwa dunia iko inatembea vibaya kwa hiyo wakati. Dunia iko inatembea kama vile gari iko inatembea ndani ya barabara. Gari mkutembea ndani ya barabara inakutana na gari nyingine ambayo inatoka fasi ambapo yeko naenda. Wanamujulisha kuwa pali ambapo unaenda utakutanana na vitu fulani. Bali inachotushangaza ni kuona kuwa weusi hadi leo wanaendelea kushita, wanaendelea kunungunika na kukataa mipango ya Baba Muumbaji. Wanakataa kuona ama kuitika ile ambao wanaona na mecho, ila wanaitika ile ambayo hawaone. Ndo kwa maana tunakuja tena ili tuwajulishe tunafikia wapi. Tuanze na vita ama mapigano kati ya Russia na Ukraine. Vile vile Europa na Amerika. Tukifika na kwenye vita hiyo, wengi wako wanasema, Baba Muumbaji tosha vita, Baba Muumbaji Putin ni mtu wa shetani, namna yote ile wako wanasema. Ila wanasahau kuwa wakati wanasomaka Biblia, ndani ya Biblia wanaandika kuhusu mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia ambao inaandikiwa ndani ya Biblia ni mwisho ya wazungu. Kwa kuwa ndani ya Biblia inaandikiwa kuwa mwisho wa dunia dunia itachomwa na moto. Je, moto hiyo itatoka kwenye mawingu? Hapana. Moto hiyo itatoka ndani ya mandege ambazo zitatupa mabombe zenye zitatosha moto ambao itachoma dunia. Na hiyo dunia ambayo inaandikiwa ndani ya Biblia ni dunia ya wazungu ama Europa. Alama ziko zinaonekana siku kwa siku kwa leo. Katedrale ya Paris ililungula. Maji iko na wazamisha, udongo iko na wameza, mupepeo iko na wabomoa. Mapadri walikamatwa wakitembea na watoto wachanga ama wakifanya pedofili. Yote hiyo iko inaonekana kwa leo. Je, aiwambie kitu? Kwa leo tunakuja tukiwajulisha kuwa inabidi mutoke Ulaya, mutoke Amerika, murudie kwenu ndani ya Afrika. Kitu ambayo wazungu wanaweza wakafanya ili waweze kupona ama waweze kuponyoka vita ambayo iko napiganiwa hii wakati, inabidi warudi hapa kwetu ndani ya Afrika, waweze kutomba huruma ama msamaha kwa yale yote waliweza kufanyizia babu zetu hapa ndani ya udongo wa Afrika. Itabidi waje watombe msamaha, pia watulipe kwa kuwa waliweza kuzisha babu zetu, waliweza kuwachoma, pia wakaweza kuwafanyizia vile ambavyo hawawezi kufanyizia mwanadamu. Wasipofanya hivyo, kama vile tuweza kuandikia siku zilizopita, watapigwa namna hawataweza kuelewa. Kwa kuwa mizimu ya babu zetu, mateso yote ambao waliweza kupitia hapa ndani ya dunia, mizimu ya babu zetu imeamka, iko inaomba nayo waweze kuilipa kwa ile mateso yote waliweza kupitia. Hata wazungu wafanye namna gani, hata wakipumuzika mwisho na mwisho. Kwanza ndugu zetu, yenye ingepashwa kuwafungua masikio musikie tena zaidi,
Wakati Russia iko napigana na Ukraine, Europe muzima na Amerika banashimama ili basaidie Ukraine. Me Asia iko nasema tutapiga Europe, tutapiga Amerika, tutafanya Europe iwe vumbi, tutafanya Amerika iwe vumbi. Je, hiyo mabunduki ziko ama haziko? Hizi mabunduki sasa hivi kwa wasema watafanya nazo Europe ikue ziko na zinaandikiwa kwa kuwa ndani ya Biblia. Inaandikiwa kuwa ndani ya Apokalipsi, inaandikiwa kuwa Barack Obama ni yule anayekuya maliza utawala kwa kuwa yeye ni rais wa 14 wa Amerika. Yule aliyemaliza ni George Bush, rais wa 13. Ndio kwa maana mjue mzuri kuwa mkiona wazungu wanaenda kwenye wakitafuta masikilizano, wako wanapumzika, watapigana tu. Kwa kweli ndugu zetu, msitafakari kuwa vita kati ya Russia na Ukraine itaisha. Hapana, inapumuzika tu ili tuweze kupata wakati ya kushimama tena sisi watu weusi, tuweze tukaungane, tuweze kujitayarisha ili tuweze kujenga nchi letu. Kwa kuwa wakati wazungu watapigwa waweze kukua vumbi, nyinyi weusi msiweze kulia kuwa baba Mumbaji, kwa nini uleta vita, kwa nini ulifanya hivi, kwa nini ulifanya hivi. Bengine biko wanasema Fumukusu, jua nini unetika vita ikue, omba baba Mumbaji vita sikue. Hapana, Fumukusu hawezi akabadilisha mipango ya baba Mumbaji. Kwa kuwa waweza kufanya mabaya mingi sana, inabidi waweze wakalipe mabaya yao. Kwa kuwa ni wao wenyewe ndio waliweza kufanya unabii ambao inaandikwa ndani ya Biblia, ile Patmos, ndani ya Apokalipsi ile ambayo iliweza kuandikwa naye Jean. Je, mulitafakari kuwa wazungu kuja hapa kwetu ndani ya udongo wa Afrika wataongoza Afrika milele? Hapana. Inabidi mjue kuwa wasipopigana kwenye njia ya Russia na Ukraine, watapigana kwenye njia la Afrika. Kwa kuwa tayari imeanza. Tukikamata mfano ya Malia, pale ambapo wa solda ama waskari ya Russia wanasaidia Mali ya kuwafukuza wazungu ndani ya Mali, vita tayari imeanza. Kwa kuwa wazungu pia wataitika, watamua kupigana. Yote hiyo ni ile ambayo tunaweza kuwaidia. Siku zilizopita tuliwajulisha kuwa wazungu watapigwa. Kwa leo wako wanapigwa na wataendelea kupigwa hadi watakuja kuwaomba watu weusi huruma. Wale wote wanasemaka, Mungu alinionyesha, Mungu alinionyesha. Hapana, Mungu hakuonyesha kitu. Kwa hiyo wakati ilibidi Mungu akuonyeshe kuwa vita imeanza. Kwa wale wote wanasemaka, Fumukusu rasiste. Hapana, Fumukusu haiko rasiste. Mutazame yote ambayo yapitikana Ukraine. Kwa wale ambao watuletea habari ya Yesu, wako wanabaguana, wako wanabagua weusi, wanaponesha wazungu. Muangalie kuna pitikana kule. Kwa kuwa twende kwenye ngambo ya Reji, tuweze tukaone nini kuna pitikana kati ya Russia na Ukraine, pia tukaone ubaguzi ya rangi ambayo iko nafanyika kule ndani ya Ukraine. Tangu vita ianze nchini Ukraine, wanachuo chikuu wazaliwa wa Afrika wako wanalia. Wanasema kuwa tangu vita ilianza kwenye njia la ndege la Ukraine, hawako ndani ya usalama. Ukraine nzima on n'est plus en sécurité. On dirait que toute l'Ukraine, en tant que pays, est attaquée. C'est comme ça que les choses se présentent. Une marche de 4 heures, 10 heures, ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés, qui cherchent à rentrer chez eux. Les arrivés aux postes frontières, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir. Tunashangaa kwa sababu tumefika kwenye mipaka, wanapitisha wazungu bali sisi weusi hawatutike tupite. Les étrangers n'ont pas le droit
de franchir la frontière, c'est-à-dire que nous allons rester ici. Washuhuda wengi wanashuhudia kuwa kutoka Ukraine wale ambao wanaruhusiwa kutoka ni wazaliwa wa Ukraine peke yao, bali weusi wote ambao ndani ya Ukraine hawatikie kutoka. Mutazame jinsi ndugu zetu wako wanalia, wako wanateseka, wako wanatafuta njia ya kurudia ndani ya udongo wao ya Afrika, bali hakuna njia. Ndugu zetu weusi, muamke, mfungue macho wakati ndio hiyo. Bloqués à Kiev, à Kharkiv ou aux frontières, lancent un appel à leur gouvernement pour organiser au plus vite leur évacuation en collaboration avec les voisins de l'Ukraine. Ni uhaki ama haiko uhaki? Ni justice ama ni injustice? Ya kushangaza ni kuona kuwa France 24 anakataa kabisa kupitisha hizo image kwenye television, kwa kuwa kwao wanasemaka jisaidie na mingu itakusaidia, aide-toi et le ciel t'aidera. Pia OTAN aliozaka kusema kuwa mtu mweusi ako ndugu yao, bali musere haiko mamba. Kama ni hivyo, tutaanza na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuwa wanaongeaka na viongozi ya nchi zingine za Afrika. Mukamate hiyo image zitembee Afrika nzima, Wanaafrika waweze wakafate hizo image, waweze kuamka, waweze kufungua mafikiri, waweze kujua kuwa Ulaya ama Amerika sio kwao. Ya pili ambayo tunaomba viongozi wa Kongo, kama itaomba kukata ama kufunga television ama radio zisizoonesha mateso ya wananchi ambao wanaishi Ulaya ama Amerika, mufunge hazo, kwa kuwa mupende musipopenda vita itakuwa. Ni kama vile watu ambao wanapenda mvua isinyeshe. Hamwezi sema mvua isinyeshe kwa kuwa mupende musipopenda mvua itanyesha tu. Inayopendeza ama inayostahili ni kuvaa jaketi ama koti wakati mvua inaanza kunyesha. Hapa kwetu mvua ikitafuta kunyesha ama tukijenga nyumba, tunajengaka pia na mfereji ili mai iweze kupita. Bali Emirati Arab wakati wanajenga nyumba hawati yake mfereji, kwa kule kwao mvula inyeshake. Hata kama mvua ikinyesha inanyeshaka limoya kwenye mwaka. Ni kusema kuwa inabidi tukamate responsabilite yetu, tuweze tukarudishe ndugu zetu ili waweze kurudia hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati vita iko, ni kusema kuwa njaa itaingia, umaskini, mateso. Inabidi tushimame tufanye kazi kwa ndugu zetu ambao wako wanaomba. Je, maombi itamaliza njaa? Maombi itamaliza magonjwa? Maombi italeta chakula kutoka kwenye iko hadi ndani ya nyumba? Hapana. Azia alijua kuwa mtu akifanya kitu inabidi Azia naye aweze kukifanya. Azia angeingia ndani ya njia ya maombi, hangeshimama leo ili aseme kuwa atapiganisha Amerika ama atapiganisha Europa. Kwa leo Azia anasema kuwa atapiganisha Europa, ila Amerika pia Europa wako wanashita, wako wanaogopa kuingia kusaidia Ukraine, kwa sababu wanajua wakiingia kusaidia Ukraine kwa limoya, Azia tashimama kusaidia pia Russia na itakuwa ngufu. Tunafika kipindi ya Nouvelle Ordre Mondial. Tunafika kipindi ya mupya ya dunia. Mabadiliko inaingia tena ndani ya dunia. Tuliwajulishaka siku zilizopita kuwa tangu mwaka wa 1990 uongozi wa dunia ulitoka Europa ukaenda Asia, kuanzia mwanzo ya kuanguka ya ukuta ama kibambazi ya Berlin, pia kugawanyiko ama ugawanyo wa URSS epoki ya Gorbachev. Ndio kwa maana hiyo image ambazo mko munaona ziwapatie kufunguka akili na kujua kuwa Afrika wote tuko mtu mmoja. Kwa kuwa ndani ya hizo image ambazo mko munaona
Ni vigumu kujua kuwa huyu ni Mkongomani, huyu ni Munyarwanda, huyu ni Burundi, huyu ni Kamerune. Ila banasema kuwa tukiwatesa tuwatese wote kwa limoya. Ndio kwa maana nasi pia inabidi tuungane sote kwa umoja ili tuweze tupiganishe wale ambao wanatupiganisha. Kama leo mnaona Malia anashimama na kupiganisha mzungu, ni kwa sababu Malia aliweza kumupatia shati yule ambaye iko anaendelesha habari ya Fumu Kimbangu na Songia Nzila. Ndio kwa maana inabidi press ama wapashaji habari waweze kuonesha yote ya mubaya ambayo weusi wako wanawafanyizia nje ya Afrika, ili itupatie akili, itujulishe kuwa inabidi tujitayarishe, tutayarishe kesho yetu, kwa kuwa Kongo ndiye Afrika iko na ngoya ili Afrika iweze kubadilika. Kongo ndiye atapiga hiyo bunduki ambayo itaamsha Afrika nzima, kama vile waliweza kusema kuwa l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve au Congo. Kwa kweli ndugu zetu ambao muko hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, musaidie wale ambao wako nje. Pia viongozi musaidie ndugu zetu ambao wako nje ya nchi na yale ambayo yanahusu mipaka ama frontiere, ili waweze kuja na vitu ambavyo vitawasaidia kuishi hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale ambao wako wananungunika kuhusu afya, mujue kuwa Afrika inajieneza, Afrika na yote ambayo inastahili. Kama kuna yule ndugu aliyesema kuwa ana watoto ambao wanagonjwaka ugonjwa wa damu kukauka ama anemi, mujue kuwa hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia wale watoto wako wanatunziwaka na dawa ya asili yetu ya Kongo na wanaponaka na inaishaka banakomalaka. Kwanza inakuwaka vizuri kwanza kutunza hiyo magonjwa wakati mtoto akingali na miaka ya mtoto mchanga ama miaka ya chini. Musiogope, muje ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, murudi ndani ya Afrika, kwa kuwa baba muumbaji aweze akaumba mutu akose kumupatia ile ambayo inastahili ili aweze kuishi ndani ya dunia. Tutafakari kama kweli unajuaka baba muumbaji tangu aliweza kuumba antilope, simba, mbuzi, ngombe, nyama zote ambazo unajua ndani ya dunia, makuku, mandege, nyama zote zenye unajua. Hopitali kwake yenye natunzaka zile manyama ndani ya pori, centre veterinaire haikuwake jua zile manyama. Me usisahau kuwa zile nyama zikigonjwa zinapataka dawa yenye inatumaka zinapona. Kila nyama ndani ya pori najua kuwa ikikula liani fulani itapona. Je, we Mungu baba muumbaji akufiche siri ya kuponya magonjwa? Hapana. Mutie tumaini kuwa Afrika ni yenu, murudi, muje tena, tuungane mkono. Mujue kuwa baba muumbaji alitupatia Afrika na yote ambayo nastahili ili tuweze kuendelea, tuweze kusonga mbele. Kila liani ambayo ndani ya Afrika inasaidiaka. Je, munajua kuwa lenga ama biteku teku inasaidiaka kuponesha tension? Kwa leo dunia nzima iko napigania Kongo. Bote wiko wanapigania Kongo kwa kuwa wanajua kuwa yule ambaye atakamata Kongo ama Afrika ya Kati ni yeye ndiye atongoza dunia kesho. Ndugu zetu weusi, musiogope, murudi ndani ya udongo wenu ya Afrika. Je, munajua kuwa wakati tulikuwa ndani ya utumwa ni Azia iliyosaidia wazungu kututia ndani ya utumwa, na kwa hiyo wakati ambayo inabidi tutoke ndani ya utumwa
inabidi Azia pia atusaidie ili tufukuze wazungu. Fumu Kimbangu, batakatifu yetu pia batate batusaidie, bakwe pamoja nasi, batupatie akili, hekima, ujuzi na mayele ili tuweze kuamka, tuweze kujua kuwa Afrika ndiyo yetu. Kwa kuwa vita itakapoanza, mashua haitatembea, ndege pia haitatembea. Itakuwa vigumu ili uchuruzi ya dunia iendelee. Tujitayarishe sisi watu weusi wakati ko vigumu, ndugu zetu. Hii ni wakati ambayo watu na watu watakaa ndani ya nchi yao, ndani ya hiyo vita, ndani ya hiyo mapambano. Itaomba murudi kwenye udongo wenu, na wakati mtarudi kwenye udongo wenu, ndipo neno tunasemaka kila siku, vutuka vanapambu vidila, rudia kwenye fasi ulipotelea, itatimia. Wakati mtarudi ndani ya udongo wenu wa Afrika, Sombe ndiko na wangoja, Fumbwa ndiko na wangoja, Mikungu na Matembela ndio iko na wangoya ndani ya nchi lenu. Kwanga pia chakula yote ambayo mnachukiaka, mnaitaka ni buchafu, ndio iko na wangojea hapa ndani ya Afrika. Kwa kuwa shawarma ambao unazoea kukula hautaiona, mukate ambao unazoea kukula hautaiona. Ndugu zetu, tunasema kwa leo, mtoto wa akili aandike, mtoto wa akili ashike. Kwa kuwa hapa tu tunasema kwa mujina Fumu Kimbangu, kwa kuwa tuliandikia wazungu ili wajue pigo ambao watapata kwa leo kwa napigo. Na leo tunajulisha watu weusi nao pia waweze wakajue ile ambayo inawangojea kesho. Mtoto wa akili anasikiaka na kutimiza. Tunarudisha tena sifa na shukurani kwenu nyinyi weusi wote ambao mko mnatutizama kwa hiyo wakati, ambao mko mnatufuata. Mutusaidie kufikisha hiyo ujumbe kwa weusi wote, wale ambao watabadilisha kwenye lugha yote kama vile Kinande, Kiswahili, Kifaransa, mweze kubadilisha. Kima Mfalme Kimbangu izo kuwa pamoja nanyi. Asante.